eya mako eje bubu eya mako eje be miatsɔ akpedada kple ŋutikɔkɔwo katana eya mako eje bubu aƒetɔ Yesu Kristo miaƒe ɖela miaƒe agbe si ke nye miaƒe nu sia nu eya ɖeka koe ye dze bubu eya miakafu eya miado ɖe dzi ɖaa nɔvi lɔlɔwo megado gbe na mi togoviwo mixɔ aƒetɔ ƒe ŋusẽ ƒe edɔwɔwɔ le miaƒe agbe me yeƒe gbetakpɔla ƒe gbemiga sesem le gaƒoƒo ya me tso enyanyui ha si ke woyɔa be tsɔtsɔke vava ƒe nyanyui dɔdasi ha si ke le Australia ƒe anyigba dzi eye mi le mia nɔvi kple miaƒe dɔtsɔla ke nye gbetakpɔla Yesu nyo oyra Mawu lolo avuadziɖula ƒe gbe ye gaɖiɖim le aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nyanyui si ke wogatsɔ de asi na miawo ke nye yetɔ kple ame siwo katã wome ɖe yetɔ ƒe nɔnɔme nu la be miagaxɔ egbea bena miaganya ame ƒomevi ke tutu Mawu di be mianye na ye nɔvi lɔlɔtɔwo medo gbe na mi ke la egbe ƒe etanya si ke ye nye miaƒe gbe ƒe ŋkekea ƒe etanya ye nye be Mawu ŋutɔ ƒe miayɔyɔ na etɔ tɔtrɔ zu Mawu ŋutɔ ƒe amegbetɔ siwo mi nye la ƒe yɔyɔ be miatrɔ zi etɔ kom la ye nye egbe ƒe enya ke Mawu gatsɔna nye kplo be miade gble tso ŋuti ne miase nu ɖe gɔme ne miakpɔ stand alo teƒe kemi le tutu be ɖe ye nye teƒe si ke Mawu di be mi nɔa alo teƒe si ke miatɔ mi be mianɔ ya eya be mianya eye miadze si teƒe si ke Mawu ya be mianɔ na ye ne miatɔ dze enu eya ta nyagbesia gbɔgblɔ be Mawu ŋutɔ ƒe miayɔyɔ na etɔ tɔtrɔ zu alo na etɔ zuzu miaƒe kristotɔ nyenye ƒe nyenye miaƒe kristotɔ nyenye ƒe nyenye si ke gɔme nye be ame ƒomevi si ke dze be mianye abe kristotɔ ene le Mawu me elabe menye miawo ŋutɔ le mia ɖokuiwo wɔm be mianye ame ƒomevi si ke midi be minye na Mawu o ke boŋ Mawu ya le mia wɔm be mianye ame ƒomevi si ke odi awo alo wòlɔ be mianye na ye elabe eya ye me mi eya ye wɔ mi eye wòwɔ mi ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu be miaɖi ye eye miadze nu abe bene miatɔ ma yɔe abe tɔ ke nye na mi ne bene atɔ tɔ na mi le nyateƒe me elabe egbe ame geɖewo le Mawu yɔm pɛpɛpɛ lɔ biabia se be le Mawu ɖe ɖokui fia wo fafa etɔ na woa alo de koe mi le yɔm koa nɔvi lɔlɔtɔwo edze be miase nu ɖe gɔme nyala le gbɔgbɔ na mi be Mawu ŋutɔ ƒe miayɔyɔ na etɔ tɔtrɔ zu miaƒe kristotɔ nyenye ƒe nyenye si ke gɔme nye be ame ƒomevi si ke dze be mianye le Mawu ƒe yɔyɔ nu le na abe kristotɔ ene le Mawua me nɔvi nye kanye klo mia ahle Mawu ƒe nya Mawu ƒe nya le xexlẽm na mi le Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ etame ame 4 kpukpui ame 7 kple ame 9
ele gbogbo na mi bele kan ele gbogbo mena ela bena mauma yomi na mako nyenye o ke bom na kokowowo sikenye be amejoje yoyo ke mauto le mi ayo le fi la yenye be mi anya ye tokom eye mi matenye to ada no sigbele ke mi le cha afi yomi o ke eyomi be mi atrozi ye to eye mi ma to trozi ye to esi ke mi aganye amehoho aka o ke nonome ke mi no cha nye nouveau pe nonome ke nye toma nouveau nonome la ye me mawu le mi adem le be ya tro chomi cho wo ye to kom be azola mi anye tolo la o mi anye amejojo mi anye amesio wa efe lolonu hallelujah no vi loloto e yanti amesike dua vlo esiala menye ame o dua vlo o kebo mawu amesina efe gbogbokokwe milae o dua vlo Thessalonique 14 gbale gbato tamene kupi adekle ame enyele nyama glonami novi loloto ehia be mi agesi nusiawo ele be vie be mi agesi o be ela be mawu meyomi be na mi anya ame makomako nyenye tayo yomi o ke bo be mi atosi ame kokko nai e ya unti ame sika do vlo enya siawo la menye ame o do vlo o ke bo mawu mto ye le vlo dom ela be ye na mi ye pe gbogbo kokko la be mi ato se nuo ko menye nege be ame ade be ye ma no agbe de dodo siawo nu o la menye amegbeto fe soji dam ole o ke bo mawu sina efe gbogbo kokomi la fe soji dam ole le mi agbele apama haji le fe bi amedodo mo kema no bi lo to mi do la nyesia la be le luka fe agbale etamewo kukuwe ademea yesu bona efe nu solo si o odo beno be kakanyala ele gbogbo no be amesi do atomila nye o do atoe amesi gbe amila nye ogbena ke amesi le mi le gbeyemla ele amesi domda la gbem misia ne mi gbe mawfo yoyo ke oyo mi me mi anya me kokyo nai ye mi gbe mi bobo o mi ato mi nyare ke mi awero mi akola mawfo kumala ke mi gbe mawtoa ke mi matema je mawu e ta ke Yesu Kristo do pelu solawa o yigbe aja o de gbefa o do to amodo to nkunu jole o to me e yo to ba gbere Yesu be ko ila o do to yi o be yes ne ma le o do to la ke yi o do to e go be o ko ye pe nya enya te fia ye nyemele ball fi ma mele ponyo ga kenya sika me chodi da ola ye ya ke ma o to denu me na ma gbolo na wo ne na hoe ne na trozi ma o to le fo yo yo nu menye le nyi afa enya amegbeto kele nya gbolo fo yenye nu o le ma o fe nya nu be na trozi amejoje ame ma o nuvo ame sike nu agbe na ma o de ko le fo yo yo anu yeta e ma uyo mi do no mi yen ele sema yeta na sebe amesike khoami la nye oho amesike kho ye penya ya amesike khom la ekho amesi domda no bi lo ne mi kho nya yesi se mi le gabubo ya me ye me dia pe jojo nyenye pe amajojo pe kokko yin jinami be yeta ma uyo mi do la ke mi kho amesike chonya denu mena ke nya peto Yesu Kristo la mi kho agise ala be yen ma wa pe nya e mi kho ma wa han ma hallelujah ye ka Yesu ba gona mi na ne peto be va mele eglom na mi bena amesike kho amesike dom dala
nye oho eye amesi ke xɔm la exɔ amesi dɔm da yohane va gbalẽ tame ewo kuku blavɛ ye gbɔnyama na mi nu ka ye bi ba di be agblɔ na mi le fi nɔ be ye mi le kpe tem ɖe nu ka dzi o ɖe kɔkɔnyenye dzi ɖe dzɔdzɔnyenye kple ametɔxɛnyenye le Mawu me ame si ke xɔ mi la nye wòxɔ eye ne be ame ɖe gbe mi la ke egbe ye hã ke dɔ egbe mi egbe ye Kristo ke dɔ mi ɖi ɖa mia gbɔ ne mi xɔ nya si ke gblɔ mi le na mi la dzi se la mi xɔ Kristo dzi se ma eye nye Mawua dzi mi xɔ se ma eye ƒe nya ke va mia gbɔ la menye nye va gbɔ o Mawu etsɔ nya la be ma tsɔ na o eyo be gbetakpɔ la ye tsɔ nya de nu me na ma tsɔ na o ne xɔ nya dzi se la ke ekpɔ ɖeɖe wo ne egbe nya la ke egbe Mawu eye ɖeɖe ma nye tɔ kpɔ gbeɖe o ɖeɖe ma nye tɔ o eye ta na se gɔme nyuie be nenema wòle eye ta mi zu Mawusrɔ̃lawo abe evi lɔlɔwo ene eye mi nɔ agbe le lɔlɔ me abe ale si Kristo lɔ mi hetsɔ eɖokui na ɖe mia ta abe nunana kple evɔsa si le ʋeʋẽ lilili na Mawu la ene nɔvi lɔlɔtɔwo mi gaɖe mɔ na ahasiwɔwɔ makɔmakɔnyenye kple eŋukeke be wòanɔ mia me o mi gana be ame aɖeke nakpɔ kpɔtsɔtsɔe le mia ŋuti le nu siawo me nu vɔ siawo ta o mele be miase eglitoto vlowo enya ƒoɖiwo kple dzeɖoɖo madze le mia nu o ke boŋ la mi ɖo ŋku Mawu ƒe amenuveve dzi na mia nɔwo eye mi da akpe ɖe eta nɔviwo me da akpe na mi be mi se nyanyui sia eye nyanyui sia la kpe ɖe mia ŋuti ame si xɔ mi la xɔ nye hã eye ame si xɔam la xɔa ame si dɔm ɖa hã la ame si xɔa nyagbɔɖila le esi wònye nyagbɔɖila ta la exɔ nyagbɔɖila ƒe fetu eye ame si xɔa ame dzɔdzɔe le esi wònye ame dzɔdzɔe ta la axɔ ame dzɔdzɔe ƒe fetu eye ne ame sia ame si ana etsifafe kple ekplu ɖeka pe ame tse siawo dometɔ ɖeka la yewo no la nye si ke nye wònye nusrɔ̃lawo ta la vavã me le egblɔ na mi be eƒe fetu la matsi eŋu akpɔ gbe ɖe o lo Mawu ne yra nɔvinye ɖe elabe ese aƒetɔ ƒe gbe be wòe nye ame dzɔdzɔe lo Yesu ne yra wo kakaka le eƒe nukundɔ siawo ta wo yra wo nenye be naɖo to Mawu ƒe gbe koa ke nanya be etɔ si etɔ keŋkeŋ ele vevie eya ta wòle be miawɔ sia eye miakpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti haleluya Mawue ɖe mi mienye eye gɔmesese sue asu mia si be Kristo Yesu ku ɖe mia ta heɖe miaƒe ame xoxoa ɖa bena miate ŋu anɔ agbe na Mawu le eƒe lɔlɔnu kple kɔkɔnyenye blibo me loo elabena esia nye Mawu ƒe lɔlɔnu be mianye ame kɔkɔewo eye miaɖe mia ɖokuiwo ɖa atso makɔmakɔnyenye ɖe sia ɖe gbɔ eye mia dome ame sia me nanya ale si wòawɔ nu sia nu le kɔkɔnyenye kple bubu me menye le nudzodzrowo kple nubiabia heliheli me abe ale si trɔsubɔlawo kple Mawu manyalawo wɔnɛ la ene o Kristo tɔ ɖe sia ɖe ɖo la xɔ ɖaseɖiɖi nyuie tso aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la gbɔ kple ame dzɔdzɔewo gbɔ le eƒe gbe sia gbe ƒe agbenɔnɔ me elabena aƒetɔ la nye nu siawo katã ƒe hlɔbiala abe ale si miegblɔe tsa ene na mi be miaɖo la ɖi woɖo la ɖi ɖase nyuie tso mia ŋuti megaxa ɖe wò nyenye ŋuti ne nàtra le Mawu ƒe nyanyui la gbɔ o.
ba le yo kaka ba enseignation le Yesu Christ bon commun amen.